Dolamara Northern Range Forestsai Hemalong Beat Officer Bimal Teron alangli patumya po rangsali birasai Hemalong kidampen kiwanghut rangsali tinialia long container truck ke patong penajok Jorhat Medical Hospital along arong chivoi juilo Lason si Bimal Teron alangli ke Dolamara Northern Range Forestsai Hemalong ha surihni rakri pli aningkan hutpen bangdet pining ningkan surihni rain korapho aningkan anke alangli ningkan crazy dolo Lasu penalangli ke claim kedam kimi senajok Dolamara araratum stame aning kaching sama bang dopik la penra tu makiduk kisung pendang lok stame kirabdun abang phulo office staff along stame alangli pensi kai kita ke claim kedam kachipaduk me abang phulo lasi piniar ni alangli bangso pirthe long ka videt abang ke Dolamara Northern Range Forest along ke thiang dakason si dolo la ben Dolamara Northern Range Forest along ke na hok thik pilo Bimal Teron alangli ke jengkha minmejia rong asor pen non ke do bom lage dipu hidilang near Saint Mary School adungalong sido bonta alangli kopai kilang no jok patumya por rangsali birasai hemalong ke dampen ke wanghut rangsali tiniali long container truck ke patong penajok Jorhat Medical Hospital along ke ponpen se kachelang bom ahut alangli arong chivoi juilo lasu pen pinialang lephan ki thitang abang arpum stami Dolamara Northern Range Forest Asai Hemalong lapen Dolamara Town along tami kipa juipon padupon no nono madalang li kachevoi juipen ahem apiso sumar pinso so lapen asupi lapen hemisia tumaphan chiopon si ha chom dam juilo Officer asile ranger headquarter ranger asile aru tekhator kali ratipa 9:30 মান বজাত আপোনাৰ ৰাংচালিত এটা দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ ৰাতি 9টা বজাত 10টা বজাত মৃত্যুটো হ'ল তেখেত আজি 10 বছৰ ধৰি আমাৰ ৰেঞ্জত কাম কৰি আছিল তেখেত বহুত ভাল মানুহ আছিল আৰু খুব ডেডিকেটেড মানুহ আছিল সবৰ লগত মিলি আছিল ৰাইজৰ লগত ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি আছিল এটা অফিচৰ কামত যাওঁতে তেখেতৰ মৃত্যু গ্ৰহণ হ'ল do mane nilita gari nai cham da yatra karwas center dong sido ama sinili phana le phone kuri pena da chitong na bajo sinili phana contact la hai ama se adam na contact thulo nili hara chitong lo chitong det pang ni phan chitong det pam selang li chidam thulo lo so chidam hosen ke dak nili phan ke 8:35 something la son sinili phana chitong la hai la pena phi 10-15 minute phi ke ko phone chikol thulo alang li son accident det pel hai ama sinili gari pacham jesi lo galo chidun phet lo an ke dak la telegram along se da hospital long se lang bom lo ma se da kon ke do hosto pe mi lo ma se sonji ba ni do chini de a phi dak pa ko refer nang pi thu lo an ke jor hada bang galang li hada se chithe chi bong nam de lo ke ni ka do vitamin sen plus samini li alang li ka videt pe na bang ke inut ni do forest department chot along le long li chi pe do lo poli rat pen da lang li ke claim ki dam la pen rat pen ka chilang abang misen la pen jok se kam ta ni tum Dolamara Range ke alang li ka videt bang ke ni tum Dolamara Range area AC ching lok pe lo sini tumang nili lo dak si kalang ma de phet lo nan mang dak tel grom thana long si bikol lo la phan do asumar ni tum chitong lo supin soi nut la pen sor soi nut la pen ala ni lini bang dola kalang atum dola News report Carbing Long Life